Dali si ikada primetio da ima nešto kod Neymara, što se postepeno menja i da su navijači počeli da to uočavaju. Godinama fudbaleri tiho rešavaju svoje probleme sa kosom. David Beckham je to uradio i većina ljudi to nikada nije ni shvatila. Gabriel Magalhaes je također odlučio da sredi kosu na vreme, pre nego što postane veći problem. Wayne Rooney je bio otvoren i lično je potvrdio da je imao transplantaciju kose. Pромenu kod Mohameda Salaha bilo je lakše primetiti, a Luna mu je podigla samopouzdanje tokom njegovih vršnih godina. Antonio Conte je još jedan jasan primer. Jedne sezone kosa mu je skoro nestala, a već sledeće se vratila i niko nije postavljao pitanja. Neymar počinje da usečka tu razliku. On je oduvek voleo nove frizure, nove boje, novi izgled, učinio je plavu kosu poznatom i čak je inspirizao Mesija da je isproba. Ali sada kamere pričaju drugačiju priču. Čini se da se njegova linija kose povlači iz utakmice u utakmicu. On ima svega 30